Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the type of man about manager Pilan, and then of course that update again about Gagash. Our previous in video manager Pilan, of course, Kairela Gagash. However, the month I positive. So ka of course ra 21 April, as you can see fitness ka account ya manager Philane. By the way, that level ya ka Chakhulu kwalana. If you want to fika this post tani swi swona kwala you fake malamlele road house whatever that is, you wheelchair delivered. I'm a wheelchair activist. Next week it's Giyani, you plan in mean. So ngavula tani ko congratulations to manager Plan ka leswi nga swi endla tani swi swi vona ku wheelchair leyi a yi ri karhi yi tirhisiwa a yi ri njhani hi sweswo tani swi swi vona ku se a yi nga ri ka condition ya kahle makona mhaka leyi. However manager Plan of course yi kotile ku va yi nyikela a wheelchair ya nyuwana tani swi swi vonaka leya blue la. So nga vula tani congratulations manager Plan, swa kahle swi swi endlaka a ni nga lavi ku nghenisa ti-political party mara swi tsandza na ti-political party hi xitalo ni ngo zondiwa mantsena mara mina ni ta vula leswi nga ndeka ka mihleketo ya mina. So the new wheelchair tani swi mi swi vonaka yi nice and clean. So hi nga vula tani ku congratulations manager Plan, mi le ku tirheni swinene tani swi mi swi vonaka ka channel. Loko na positive content na balance ya content mina, that's how I do things. Loko na swa positive na ta swi reporta ku content yi va balanced makona mhaka leyi. So mhaka leyi ya charcoal a hi report-ini ne mara ka that video ni vi ni yi susa mhaka leyi ya charcoal because ni vi ni senderiwa clip yo kombisa ku this business a ya manager Philani makona mhaka. So la loko hi report as if i ya yona i business liya mara hi ngo vula tani ku yi kona la nga charcoals la manager Plan of course yi nga ambassador there. So mi nga mi kha mi support, you can contact him ti kona the details here. So ku na un'wana nga va sendela video and stuff like that mara it's all right. The number phone ta manager Plan ti kona hi teto 073 922 3922. Mafoni na mi kota ku kuma ti-charcoals va deliver everywhere makona mhaka leyi mara as already stated a hetela ngopfu mhaka ya wheelchair here hopefully na live leyi ta yi kha yi rhwala hi swona mara already report-ini sweswi mi swi vonaka kwala. And then of course hi tlhela ka Gagash a hi swi khumbini ka the previous video swa yindlu ya yena progress ya kona mara a hi tlhela ni vekela another video. So as you can see naswona Gagash le ku yi tlakuleni yindlu. Reason yo va ni kha ni update hi ta yindlu ya Gagash it's because loko a kha xa mpahla vanhu va kha va judge ku is busy buying expensive clothing but is not building at all. So sweswi i loko ake mara Gagash ni nga ku xi na bad demon everything leyi a xi endlaka wa chingeriya everything. Sweswi loko again loko se a ri ku again hala tlhelo still na ku hi le ku chingeriwa ni vera hi mali ya yena mara hi Gagash xi na bad demon. Va ku a nga tekisati a ya kuma a girlfriend a new wife hi nga vula tani nakona still wa chingeriwa mhana or o zondiwa hi marezi mara i le ku tirheni Gagash swi kahle swinene.